kumhla 31 namhlanje umdad ya njengoba vele kumhla 31 namhlanje sivala lenyanga nami ngifuna nje ukuthi ngiyikhulumele ukuphila empilweni yami nginamaplan nje futhi awamancane plan yami yokuqala ukuthi kukhule le channel le and umuntu ongangisiza kulokho ukuthi kuba wena oyibukayo le video le ayike iplan yami ke wadlula lonke lawo leyo ukuthi kukhule channel yami bese kuthi isibili plan ukuthi ngibe umlimi ngiyayithandela ukuba umlimi mhlawumbe abantu abaningi sebebonile mawungabuka nje ama video esenkwenzile uzobona ukuthi ukulima kuyingxenye yami kuyingxenye yempilo yami so into engiyifunayo njengamanje ukuthi ngikhulume lokho ukuphila lokho ngiyazi ukuthi kuzokwenzeka ngoba phela vele ngithandaza uNkulunkulu ophilayo othi mawuthandaza ethi thandaza njengomuntu osebonga ukuthi usekutholile lokho bekuthandazela so mina ngenza kanjalo ukuthi ngithandaze sakubonga ukuthi thank you even though kungaka sayinwa phansi ukuthi sengikutholile lokho ingakho ngithi kuthiwa nomlomo uyadala noNkulunkulu ngomoya wakhe waphefumula wadala nangomlomo wathi akube khona ukukhanya kwaba khona ukukhanya akube khona ubumnyama kwaba khona ubumnyama nami ngenza lokhu njengoba ngumfanekiso wakhe uNkulunkulu nami ngithi angenze okufanayo so ngalesi sikhathi ilanga likhiphela umkhovetsheni indaba nami nje ngithi angikhulume nje lokho kuphela lokho yabo ngikukhulume ngiyazi ukuthi angilahli ngalokho ngiyakha sifuna sithi unyaka uqala kuthi 1 January kube caca ukuthi yami direction yakuphi ngifuna ngisho abakithi abadala kuba ukuthi kwabona bayangizwa ukuthi ngithini bazongisiza ke endleleni yami ukuthi ikhanye iye phambili akukho kudlula lokho